Hi sir, sa'y feeling sa nakasaka nag-airplane nga o mag-andar? Medyo weird. Medyo weird. So hey guys, welcome back to my vlog. So we are here at Ormoc, no? Kay nag-opening na ang bagong airport there sa Ormoc. So instead of going in Tacloban, Ormoc can provide a flight from Ormoc to Cebu. So from Ormoc City guys, or ng mga taga Ormoc, okay na makabiyahe from Ormoc to Cebu. Then also the place Winupakan, Ilongos to Ilongos to Batu. Pwede na makasakay guys from here to Cebu. So, ang nasa kulikod guys, look. Nasa kulikod is ang airplane. Yes, so mga tumiyon guys with Sir Wawi and Sir Alden. Wait lang! Wait lang! So guys, Sir Wawi and Sir Alden, no, nagpa-picture na sila. So, this is the Fokker 50 leading edge. Actually guys, nag-una-una mi dito sa gawas, no. Nag-una-una mi dito. Nagpa-pictures na dayan guys para wala ni sama po niya, no, mga tao. Smile dyan sir, smile. You know. Pa-picture. So gikan namin nagpa-picture nga to guys, sobrang init. Actually guys, dili pa mi dugay sa sud nag-introduce o nagkuhan sa mga speakers o sa mga offer nila mga service. Why not Ormoc? Because I'm sure and I believe that Ormoc has a lot to offer. The inside of the aircraft visual presentation. This as a travel cruise for selecting Ormoc. The warm and hospitable people would surely captivate tourists. Sir Alden, hi, say hi to the vlog. Gusto mo yung makasulti Sir Alden ngayon tayo bagong airport? Gusto mo yung makasulti ngayon tayo airport from Ormoc to Cebu? Hoy! Nag-interview ko ni mo! Sir Wawi. No! Di ba mamatay ko ano rin? Di ba ma'am? So, punyeta mo sulod. Say hi to the vlog! So, manood din guys. So guys, nakasunod na sa Fokker 50, no? Wow, first time. These are the same kind of planes that fly Bacolod. Oh, so we're here at the Fokker 50 It's the same guys. kind of plane that we took. That usually flies Oh. short routes. 1 hour 30. Hi, say hi to the vlog. Nga, kamubo na sa sud, no? Kasi feeling nakasakay na kag-airplane nga mag-andar. So nakasakay na yung airplane guys nung nga wala mag-andar. Okay siya, init lang. Nasa bus. Init kaayo. Tana, pa-andar na ito ang aircon. Mulupad na ito. Tara na guys. Hi! Kasi feeling makasakay kag-airplane nga mag-andar. Init. Hi sir, so feeling sa nakasaka nag-airplane nga o mag-andar? Medyo weird. Alright guys, manggawas sa takay, init kayo dire. Oh my god, it's so hot! So guys, nakasod na kita sa Fokker 50 guys, no? Ang gawas so kay init kaayo, kay wala siya mag-andar. Maybe pandaro nila niyo niya. Oh my god, it's so hot! It's so hot. Munta siya ta guys. Telephone. Yep, telephone. This one, telephone. Water or juice. Makato, water or juice. Uan. Yep, I don't know how many people can accommodate this. Bawal maglagay. No stowage. Let's open. Oops. You know. Then let's try if masigop ako sa lingkuranan.
Let's go. So igo adyo ko na sud guys. Oh my God, it's so hot. Oh my god, it's so hot! Igo ako na sud sa lalingkuran guys. Oh, look. Oh. Hi sir. Say hi to the vlog. Sir, pwede tayo mo sud pasok sa so pilots. Ano tawag ito pa? Pilots. Pilot side tapos co-pilot. From left po is the captain and the first officer is from the right side. Ah, okay. But this place is called a cockpit. Cockpit. Ganun na pala yun. So, first time ko kasi nakapunta. First time nakapasok dito guys. So, ito po yung laman ng pilot seat. No? Hindi ako pwede dito kuya kasi mabalaki ako. Hindi ako kasya dito. Kasya ko dito. Oh, wala pa. Mga on. So guys, more to siya guys, no? Pwede mo babay sa vlog? Bye. Follow Vince and yung Facebook. Ay, follow Chase Alden and Taga Ormoc Daily. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys. Thank you for watching.